Tere, ilusat päeva ja hetkel on siis väikene plaan teile tutvustada, tutvustada natukene vahelduvvoolu kasutamist, elektrimootoreid ja kõike sellist poolt, mis on meie vahelduvvoolu teema juurde käib. Nii, aga elektrimootor on siis seade, mis muundab elektrienergia mehaaniliseks energiaks. Noh, vastupidine variant on generaator, mis muudab mehaanilise energia elektrienergiaks, nii et selles mõttes. Ja vahelduvvoolumootorid, AC-mootorid töötavad siis vahelduvvoolu abil, kus voolusuund ja polaarsus pidevalt muutuvad 50 hertsi sagedusega. Sellest oli meil siin varem ka juttu. Ja vahelduvvoolumootorite selline hea töökindlus on siis põhimõtteliselt on hea töökindlus, madal hoolduskulud, pikk eluiga, hooldusvabadus, eriti näiteks asünkroonmootoritel, suur pöördemoment ja stabiilne töö. Nii, ja vahelduvvoolumootorid jagunevad siis asünkroonmootorid, rootor pöörleb magnetväljaga võrreldes natuke aeglasemalt. Kasutatakse tööstuspumbad ja ventilaatorid näiteks ja sünkroonmootorid. Rootor pöörleb täpselt sama sagedusega, kui pöörleb magnetväli. Täpsed seadmed, generaatorid, ajastussüsteemid ja kõik sellised asjad. Muidugi asünkroonmootor on siis kõige rohkem kasutusel elektrimootor. Seda tuntakse mõnikord ka nimetusel induktsioonmootor, kuna rootoris tekib veel vool elektromagnetilise induktsiooni teel. Rootorid võib olla siis, siin on muidugi ka, kuidas kõik magnetväli tekib ja pöörlemiskiirus ja kõik sellised asjad ja pooluste arv, kuidas nad on omavahel sõltuvuses. Aga see on teil siin õppematerjalis ka ilusti kirjas. Ja on siis kahesuguse, tuletan veel meelde, rootor oli nüüd see osa, mis pöörleb, staator on see osa, mis on paigal. Ja rootoril võib olla sünkroonmootoril siis põhimõtteliselt kahte varianti, on lühisrootor ja keerdmähisega rootor. Lühisrootoriga saab see nimetus lühis, mida see tähendab, on see, et sellel mootoril ei ole otsest elektrilist ühendust elektritoidet rootoril, vaid kõigepealt staatoris tekitatakse elektrivoolu toimel magnetväli ja see magnetväli indutseerib omakorda rootoris elektromotoori jõu, mille tulemusena tekib siis ka seal magnetväli, mis siis hakkab siis pöörlema samamoodi, nii nagu pöörleb rootori magnetväli. Väikese viivitusega, nagu siin mainitud oli. Kui on tegemist keerdmähisrootoriga, siis indutseeritakse elektromotoori jõud läbi arjade, tähendab, ei toimu sellist lühisrootori fenomeni, vaid elekter lastakse sisse siis rootorisse ja seal omakorda siis selle tulemusena tekib magnetväli, mis siis hakkab samamoodi tööle nagu lühisrootoriga variandi puhul. Siin on toodud veel välja, kuidas siis arvutatakse elektromootori võimsust ja pöördmomenti ja siis on see, et kuidas ühendada kolmefaasilise asünkroonmootoriga mähiseid. On 3 varianti. On siis põhimõtteliselt tähtühendus, tähistatakse siis sellise Y-tähega,
ilusti ja kolmnurkühendus. siin peab ainult muidugi, kuidas on mootoril võimalik pöörlemissuunda muuta, selles mõttes väga lihtne. vahetame kolmefaasilisel mootoril ära mähiste kahe faasi järjestuse ja see muudab pöörlema magnetvälja suuna vastupidiseks. käivitusmeetodid. Asünkroonmootor vajab käivitamisel suuremat voolu ja käivitamiseks kasutatakse otsest käivitust, mootor ühendatakse otse elektrivõrku. see on kõige lihtsam ja odavam. siis on tähe- ja kolmnurkkäivitus, algul tähte, kuna tähteühenduse puhul voolud on väiksemad. ja hiljem ühendatakse siis mootor juba, kui ta pöörleb, ühendatakse siis kolmnurkühendusse, kus siis saavutatakse maksimaalne võimsus. noh, see on siis see, et see käivitusvool oleks väiksem. autotrahvo käivitus, käivitusvoolu vähendamine toimub algul ja hiljem siis voolu juba suurendatakse, kui juba mootor käib. ja tänapäeval kõige rohkem levinud on sagedusmuundur, muudetakse sagedust ja pinget, toimub sujuv käivitamine ja ka energiasääst. noh, põhimõte on ju selles, et otsest käivitust põhimõtteliselt ei ole hea kasutada. miks? me teame seda, arvestage sellega, et mootori käivituse hetkel voolud võivad tõusta 8–10 korda tema normaalsest voolust kõrgemaks. ja see esmane voolulöök on niivõrd suur, et võib kahjustada kaitseaparatuuri. kaitseaparatuur võib esmapilgul, ta võib-olla otseselt ei kahjusta, aga lülitab välja. ja see ei ole enam selles mõttes hea lahendus. ja selleks, et neid käivitusvoolusid vähendada, on siis vaja neid variante, mida siin kasutatakse. Sünkroonmootor on siis selline, et rootor pöörleb täpselt sama kiirusega kui staatori magnetväli. rootori magnetväli väljas tekitatakse alalisvoolu ergutusega või püsimagnetitega. Sünkroonmootorit kasutatakse, kui on vaja püsivat kiirsust, suurt efektiivsust, näiteks robotid, generaatorid elektrijaamades ja nii edasi. on ka veel omaette variant, on ühefaasilised asünkroonmootorid. Neid on siis, ütleme, väga hea kasutada väiksemate võimsuste puhul, kodumajapidamises väga laialt kasutada, kõikvõimalikud veepumbad ja kõik selline pool. ja siin on ainult üks aga, on see, et käivitushetkel selline mootor ühe faasi puhul ei teki seda käivitusega seda pöördmomenti, mis jõuaks põhimõtteliselt selle mootori käima tõmmata. ja sel puhul kasutatakse siis käivitusmähist koos kondensaatoriga. käivitushetkel käivitub siis see abi- või käivitusmähis ja kondensaator. siin on ka välja toodud see, et kuidas seda kondensaatori suurust arvestada, aga see on selline, et tavaliselt kui teie, kes otseselt nüüd ei tegele elektri ja elektroonika ja sellise poolega, siis teile see mootor müüakse. ja kui peaks tekkima ühefaasilise mootoriga see, et kuulete, et mootor hakkab urisema, aga pöörlema ei hakka, siis on kaks varianti. kas on mehaaniline tõke, rootor on kinni kiilunud või mingisugune muu probleem on, või on riknenud see nõndanimetatud kondensaator ja ei anna seda käivitusimpulssi. nii et sellega peab arvestama.
siin on toodud veel eraldi, kuidas sagedusmuundur ja kõik sellised asjad töötavad. nii, siin on nüüd toodud mul eraldi välja ka veel alalisvoolu ja vahelduvvoolu muundamine. aga siit me üritame praegu edasi minna. siin on mul natukene toodud välja, kuidas toimub noh, kodumajapidamises vahelduvvooluga seadmete toitmine ja siin on see moment alati igal pool on välja toodud see 50 hertsi, et voolusuund muutub 100 korda sekundis, 2 korda iga tsükli puhul. ja kodumasinate ja elektriseadmete toitmine vahelduvvooluga on 2 varianti, kas otsene vahelduvvooluga töötavad seadmed on siis ühefaasilised ja kolmefaasilised. osad elektripliidid näiteks on kolmefaasilise toitega, kuigi noh, see on selles mõttes, et tal on kütteelemendid peal, need on jaotatud võrdselt faaside vahel ära suuremate võimsuste puhul. tavaliselt meie kodumasinad, kõik, mida me siin tänapäeval kasutame, on ühefaasilise süsteemiga. et ei ole vaja kolmefaasilist ühendust. ja teine suur liik, mida me igapäevaselt kasutame, on siis seadmed, mis kasutavad alalisvoolu ja alalisvoolu saadakse siis läbi toiteplokkide. kõik arvutid, koduelektroonika ja kõik töötavad tegelikult reeglina sisemiselt alalisvooluga. valgustuse pool, väga tähtis, iga päev kasutame ja valgustussüsteemid on üks selliseid suuremaid vahelduvvoolu kasutamise valdkondi. vanasti hoogsalt kasutati hõõglampe ja halogeenlambid, mis töötavad otse 230 voldise vahelduvvoolu pingega. tänapäeval me oleme läinud LED-valgustite peale, LED-valgustid otseselt kindlasti vahelduvvoolu ei kasuta, vaid neil peavad olema vahepeal toite osa, alaldid, silumisfiltrid ja nii edasi. nii et see teeb siis LED-seadmed natukene kallimaks ja ebamugavamaks ühtepidi, teistpidi nende efektiivsus on tunduvalt suurem. selge see, et ka LED-lamp kuumeneb olenevalt võimsusest ja nii edasi, aga sellist kuumenemist kui näiteks hõõglambi puhul, LED-lambi puhul ei ole, järelikult ka kaod on väiksemad ja väiksema energiatarbimise puhul saame suurema või parema, kõrgema valgusefektiivsuse. nii, siin on toodud veel välja natukene pistikupesade pool, missugused pistikupesasid kasutatakse Eestis. liin, neutraal ja maandus. kui vaatate siin pistikupesagi, siis on 2 pistikklemmi ja üks on selline külgede peal olev niisugune vedruklemm, mis on siis PE ehk maandusklemm. ja kolmefaasilisel süsteemil on siis 3 faasi eraldi korraliku pistikuga, maandus ja neutraal. noh, igal pool on see ohutuse teema, sellest me oleme tegelikult ju teiega siin ka rääkinud, nii et missuguseid seadmeid kasutatakse, need oleme me tegelikult juba teoreetilise poole pealt läbi võtnud. nii.
tuletame veel selle vahelduvvoolu puhul meelde natukene kolmefaasilist poolt, selles mõttes, et Sponsored by Brilliant. This outlet provides 120 volts alternating current. If we connect an oscilloscope, we find a single phase 60 Hz sine wave. Other countries use different voltages and frequencies. The panen AC veel teile power ühe is produced by the electrical videofaili generator siia, at the aga power station. üks hetk, nii et ta teile ka nähtav oleks. Nii. Distance away. A generator just converts mechanical energy into electrical energy. Typically, they will produce three-phase AC electricity, meaning it outputs three separate sine waves which all occur at slightly different times on three different wires. Inside a basic generator, we find the main housing or stator, and then in the center is a magnet, which is attached to the rotor shaft. We then place three separate coils of wire. Ei taha meil tulla see videopilt ette. Sponsored by Brilliant. This outlet provides 120 volts alternating current. If we connect an Sponsored by Brilliant. This outlet provides 120 volts alternating current. If we connect an oscilloscope, we find a single phase 60 Hz sine wave. Other countries use different. Sponsored by Brilliant. This outlet provides 120 volts alternating current. If we connect an oscilloscope, we find a single phase 60 Hz sine wave. Other countries use different voltages and frequencies. The AC power is produced by the electrical generator at the power station, which is some distance away. A generator just converts mechanical energy into electrical energy. Typically, they will produce three-phase AC electricity, meaning it outputs three separate sine waves which all occur at slightly different times on three different wires. Inside a basic generator, we find the main housing or stator, and then in the center is a magnet, which is attached to the rotor shaft. We then place three separate coils of wire within the stator. The rotor shaft attaches to basically anything that rotates. When the shaft rotates, the magnet will rotate, and this causes the magnetic field to also rotate. The magnetic field will then pass through each of the coils at a different time. If I rotate this magnet past this coil of wire, we can see it produces a sine wave. The magnetic field interacts with the electrons in the wire and forces them to move. Imagine the North Pole is pushing them away and the South Pole is pulling them back. The electrons are alternating their direction forwards and backwards. To prove this, we can use LEDs, because LEDs only allow current to flow in one direction. So, by connecting two LEDs in opposite directions, we can tell which direction current is flowing. At normal speed, it's a little hard to see, but in slow motion, we can clearly see that only one LED illuminates at a time, so the current is definitely flowing forwards and backwards in the sine wave. The magnet in our generator rotates and pushes the electrons forwards and then pulls them backwards. This will create a single-phase alternating current with a sine wave which repeats every time the magnet makes a full rotation past the coil. The outlets in our homes provide either 50 or 60 Hz.
meaning the sine wave repeats 50 or 60 times per second. To achieve that, the magnet needs to rotate thousands of times per minute. However, we can reduce the speed by extending the coil and adding another magnet, because that will reduce the time taken for the north and south pole to rotate past the coil. We can also use gearboxes to increase the rotational speed, but for now we will stick to a basic model. So we have a single-phase generator. The voltage will start at 0, then increase up to the peak positive value, and then decrease back to 0. Then, on the negative half, the value will increase to the peak negative value, and again decrease back to 0. This is what the sine wave is representing. Notice this value changes, but the voltage at the outlet is constant. I'll explain why later on in the video. We can use this to power a load like a lamp. The lamp will increase in brightness as the current alternates with the sine wave. As a side note, if you use the slow motion feature on your smartphone, you can see an incandescent lamp flicker because of the AC current, but it's too fast for the human eye to see. However, most lights are now LED, which are usually constant, so you probably won't be able to see these flicker. If we look at the output power of this generator, we can see it's not constant because of the sine wave. If we added another separate coil to the stator and positioned this 120 degrees away, then the coil will experience the change in magnetic field at a different time to the first coil. The voltage generated by the coil will increase and decrease at a different time, so the sine wave will be delayed. This gives us two phases. We can see this will improve the output power, but there's still a gap. We can add another separate coil 120 degrees from the second coil, and this will also experience the changing magnetic field at a different time to the other coils. And this gives us three phases. We can see this gives us a much more constant output power. The current is flowing back and forth in each phase. We can prove that with this small three-phase generator and some LEDs. We arrange the LEDs in pairs of opposite polarities, so that only one will illuminate at any time depending on the direction of the current in the wire. We can see they are illuminating, and in slow motion, we can clearly see the current is alternating direction. The coils in the generator are placed 120 degrees apart simply because that gives us even spacing of the sine waves that are produced. We can move the coil to any angle, but the sine wave will also move and we won't have equal spacing. By the way, you can download my Excel sheet and see how the angle changes, as well as the instantaneous phase voltages. Links down below for that. We could add a fourth phase, a fifth phase, or a sixth phase, but the generator becomes more and more complex and expensive. We would also need more cables, more control and protection equipment, complex transmission and distribution infrastructure, more complex transformers and motors, etc. It's then harder to balance the electrical network, and it's very hard to synchronize generators to work together. So we instead settled on three-phase for generators and equipment. Perfect. Oh, but unfortunately, each country decided to use a different voltage, different frequency, and a different distribution design. Great. Notice on our generator, we have 3 coils but 6 wires. These could all connect to individual loads, but notice the sine wave changes from positive to negative at different times, so the current flows at different times. This means we could join the ends of the coils and the ends of the loads together. That allows us to use just 3 wires, which is a lot cheaper. The current will flow back and forth on whichever phase happens to be going that way. We can see on the 3-phase current waveform at, for example, 180 degrees, phase A has 0 amps flowing, phase B has positive current, and phase C has equal negative current flowing. This works great for equal 3-phase loads, but with this design, we can only connect across 2 phases. So the voltage will be very high. We can't use this to power our outlets because it will just destroy our appliances. But if we reconfigure this into a Y connection, then we can run a neutral wire from the center point
back to the center of the generator. We can also connect this point to ground, meaning that this point in the system is 0 volts. If the current is balanced on all phases, then no current will flow on the neutral. However, if one phase increases to, say, 30 amps, then 20 amps will flow on the neutral. The neutral will carry the difference back to the generator or transformer to keep the system balanced. Because we now have a neutral, we can connect across just one phase and neutral. This gives us single phase. We're basically just connecting across one coil of the generator or transformer. We can do that on each phase. Or we can connect to all 3 phases for larger equipment like motors. This connects across 2 coils, but the phases occur at different times. So the voltage isn't quite double. It's just the difference between the 2 sine waves. We can either connect the 3 phases in Y or delta configuration. There are different reasons, but basically, if the loads were the same resistance or impedance, and the phase-to-phase voltage was also the same, the current would be larger in a delta configuration because the loads connect across 2 phases, whereas the Y-connected loads connect to a 0 point, so they experience different voltages. The delta can deliver much more power, but it can only power balanced 3-phase loads. If you need a neutral, then we need to use a Y configuration. By the way, I have made these cool mugs with the 3-phase basic formulas on, and there's also a PDF guide. Links down below if you'd like one. Each power station generates 3 phases. A transformer increases the voltage to hundreds of thousands of volts. This keeps the current and energy losses low over the long transmission distance. When it reaches a city, it enters another transformer, which reduces the voltage and distributes this on the sub-transmission lines. These might feed large industrial or commercial customers, but it otherwise continues to a distribution substation where the voltage is again reduced and distributed along the streets to the properties. Typically, residential properties are provided single-phase connections and commercial properties have 3-phase connections, although some parts of the world do provide 3 phases to homes. Homes generally need less power because they have less stuff to power. So a single-phase connection is usually fine. We can also convert single-phase into 3-phase using a rotary converter. If we connect too many appliances to a single phase, we will overload the circuit and trip the breaker. 3-phase allows us to distribute the power so that we can connect more appliances. A 3-phase heater will use more energy than a single-phase version, but it produces more heat, so it does more work. The heat is also consistent, unlike the pulsating single-phase version. We could use smaller heaters to get the same heat output with 3 phases. We can connect 3 heaters to the single phase, but they will all pulse at the same time. The same with electrical motors. Imagine 3-phase as 3 people taking turns to rotate the wheel, instead of just one. It's a smoother rotation and is easier to maintain momentum. The voltage and frequency at the outlets in the properties vary around the world. The multimeter shows a constant voltage value, but the voltage is actually varying significantly. We can see that in the sine wave. This constant value is the RMS voltage, which is lower than the peak voltage. We can easily find the peak voltage using this formula. If we know the peak voltage, then we can easily calculate the instantaneous voltage using this formula. The sine wave has equal positive and negative values for voltage and current. If we added these all together, we get 0. So we need a different way to calculate this. Someone realized that if we connected a DC voltage to a resistor, it produced heat, and they could calculate this power. Then they applied an AC voltage, and they kept increasing the peak voltage until it produced the same amount of heat. The DC voltage was around 70% of the peak AC voltage. So they did some complex maths and found that if they squared the instantaneous voltages to turn them all positive, then added them all together and took the mean value, then squared that value, they got the same AC voltage as the DC voltage. They called this the root mean squared voltage. And that is what our multimeter calculates, instead of showing a constantly changing value.
The local distribution transformer is designed to provide different voltages around the world depending on the local regulations. In the UK and Europe, properties are typically provided 230-volt single-phase or 400-volt three-phase, which will also provide 230-volt single-phase. In North America, domestic properties are typically provided 240-volt single-phase for large appliances, or they can connect to half of that to get 120-volt for smaller appliances. Small commercial properties might be provided 208-volt three-phase, which also provides 120-volt single-phase. Larger properties might receive 480-volt three-phase and 277-volt single-phase. This will power large equipment, and then another transformer will reduce this down to 208-volt three-phase, 120-volt single-phase when it's needed. We can also then convert single-phase AC into DC using a rectifier, but that's a topic for another video. Electrical engineering requires a lot of complex maths, but our sponsor Brilliant is where you learn by doing. There's so many new courses, but I've really enjoyed their new Vectors course. The graphics and interactions. Nii. Noh, võib-olla läksin vahepeal natukene segamini mõned asjad, aga tegelikult see on nüüd see osa, mida me iseenesest sellest vahelduvvoolu poolest teadma peaksime. Ja nüüd teile siis selles mõttes selline järgmine teema on see, et meil on olemas seal Moodle keskkonnas on olemas vahelduvvoolu test ja proovime selle aprilli lõpuga ka selle testi ära teha. Ma saadan teile muidugi väikse meeldetuletuse, aga abimaterjal on olemas. Ma pean siin loengu tegemise ajal avastasin seal testis või selles materjalis mõningaid ebatäpsusi ja valemid ei olnud korralikult välja joonistanud, aga need ma proovin siin vahepeal ka korda teha. Nii et arvestage siis sellega, et ootab test number 2, vahelduv vool. Ja ka selle puhul on siis see, et pööran tähelepanu, et te kindlasti oma kindluse punktid paneksite ja kui te olete ikkagi tulemuses vastuses kindlad, üks õige vastus on, siis pange ka, et te olete kindlad, siis saate ka selle eest maksimumpunktid. Nii et tänan tähelepanu eest ja hetkel kõik.